Adam i Eva, prva Božja stvorenja, živjeli su u Edemskom vrtu. Imali su sve što su želeli. Bog im je sve dao, samo jedno nisu smeli. Nisu smeli jesti voće s jednog drveta. Ako budete jeli, umrećete. Zmija natera Evu da plod ubere, zajedno su plod s tog drveta jeli, time su Boga uspeli da iznevere. Bog Evi reče, bit ćeš podređena svom mužu. Adam mu reče, mučit će se, teško radeći i znojit će se. Morali su napustiti svoj dom i ne javljati se Bogu Ocu svom. Počeli su živjeti van Edemskog vrta. Bog im je podario decu, Kaina i Avelja. Adam i Eva su bili srećni, to im je bila najveća želja. Radili su u polju, na njivi, gradili su oltar od kamena. Pred njime su se molili Bogu, prinosili su žrtve svoje, žrtve koje na svetu postoje. Jednog dana Kain je ubio Avelja, ubio ga dok su na njivi bili. Pojavio se prvi ubica. Adam i Eva su drugog sina dobili, sina Sit i on sina Enos.